بینەرانی هێژای ئێوارە باش من کەمال چۆمانی و سەرنووسەری ئامارگەی ئیرۆ ئەم لە پراوێزی مؤتەمەری میونشن بۆ ئاسایش لە میونشن لە ئەڵمانیا ئەم هەفپەیبینێک چێ دەکەن لەگەڵ بەڕێز جەنەرال مەزلوم عەبدی کۆماندارێ گشتیە هێزێن سووریا دموکراتی. بەڕێز عەبدی تو بخێراتی. تیژ بخێرات. زۆر سپاس بۆ کاتێتە زانت و پڕ ماندی بووی چەند ڕۆژێ بەری لەگەڵ چەند بەرپرسێن ناودەوڵەتی هەفدیتن چێکریە. دیداری میونشن جارێ یەکەم بوو تو هاتی ئەوروپا و وەکو قائیدێک سووری و قائیدێک کوردی شاتی. ئەو ڕەوشت کە چاوادی ji ber çi ji de 15 salê berî ku hûn beşdar bûn li gel koalîsyona navdewletî hûn nikarîbên vir lê niha hûn tên fêr û hevdîtin li gel serkirdeyên cîhanî çê dikin. Rasta gelek tişthatine guhertin yanî berî 15 salan êd pertek zî ew bûn êdî ji ber zêde bûn ew sebûba esasî bû ku em nekevebûn batana gelek hêzê ê navdewletî jî nerazî bûn dêzin ê herêmê ew jî di ji berê wê hebûn berê bû. Niha rewşekî nû derketî ortê û ez bes ez bar kim dîsa dencamê va têkoşîna ku 15 salan hatî kirin taybeta li dijî Daişê dîsa ê berxwedanek ku gelê me kirî ev her bandora xwe hebe ku em bêjin xilwestê hêzên me tev jî werin bihêztin. Anê li Sûriyê rewşekî nû heye bi ratona vê rewşekî nû heye bi vê de gêredayî gelek helwestên hêzên me tev jî hatî ew kirin bihêrtin. An em li Sûriyê dixwazin herin çareseriyekê ev çareserî jî ne tenê bi yanî dewleta Sûriyê re kasevê jî heye ew jî beşekî bê yanî beşekî vê ye. Ji bona wê yanî wisa zirûf hatin çêkirin ku êdî her kes qebûl bike ku nûnerê Kurdê Rojava jî yek kasedê jî ew jî konferansekî bêrengî hazir bin wê ku karin bi şîwazekî xwe ew jî tevlî çareserî bikin. Yani em dikarin bêjin ew dewletên ku li hember hatina we bûn ji bo Ewropaya ji bo Amerîka niha nûrînî wan hatî guhertin li zimnî wan jî de Tirkiye Ekîd hatî guhertin yani eger ku pertekî wan ew zeh bûne belkî nehatibû vekirin. Gelek dewletê berê ku mêjin me dîtin feqet nedixwastin em bi aşkerê hevdê ew rayê giştî re bînin ziman me li vê derkê me hevdî dîtin dîsa gelek dewlet hebûn meselen ne amade bûn ku em halî siyasî hevdî bin tenê halî eskerî sixwartî me hevdît vir me halî siyasî jî hevdî dît enê ez karim bêjim nêrînê civaka navnetewî ji bona Rojava ji bona Kasedê hatî guhertin. em çend roj yanî mehek berî şer di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Spaya Sûriya di domê berdewam bû lê em hûn dî birêz Îlhan Mehmed û li gel Wezîrê Derve Sûriya Esad Şîbanî hûn bi hev re bûn bi hev re wekî tîmek Sûrî li gel civaka navdewletî bi hev re hevdîtin çêkir. Yani ew çawa ew berî mehek şer niha bi hev re siyaseta Sûriya de civaka navdewletî pêş dixin ew guhertin çawa wisa ser Rastî nifşerê belkî berê de hatî kirin neşerekî ne baş bû pîsa nehate kirin yanî û em dikarin bêjin yek jî ew yanî yek jî siyasetê şeş hêzên dewletî bûn ku hîstin ku em bêjin veşera derkeve û pêş bikeve. Lêberê piştre helwestek çêbû encamê bexwedanê gelê me rabûna gelê me gelek hewldanê ku hat nekirin yani ewek çêbû çareseriyek ew em bêjin agirbestek hate çêkirin rêkeftinek. Yani agirbest û ya rêkeftin bû her de vere çêbûn yani him agirbestek hat çêkirin agirbest çêbû na hetina dewam dike û dencame de rêkeftinek jî çêbû rêkeftina bîst û nehê mehê yekê hat çêkirin. ev rêkevtin ji ber çi heta niha ji bo civaka giştî nehatîte belav Na ewekê ew bû rast e bi şêwazekî fermî nehat raganîn ema naverekê wê hate raganîn ji terefê me û ji terekê dewleta Sûriyê de naverekê wê esasî hate raganîn em vê re dijin yani rêkeftina a bîst û nehê mehê yekê rêkeftinek çêbû hejdê mehê yekê de hejdê mehê yekê de çêbû ew hate ragandin ya piştre me pêwîstî dît ku guhertin warin çêkirin gelek çi warin guhertin gelek mijaran da civînê me çêbûn li Şamê çêbûn dencamê we civînan da me yani rêkeftina hejdê mehê yekê me tê de guhertin çêkirin tê de îdafe kîjan gorankarî çêbûn meselen em bêjin di mijarê Kasedê de guhertin çêbû hat qebûlkirin ku Kasedê wekî tuwayî wekî lîwa tevlî ceşî Sûriyê bî yani yê berdin nekivî yetî de hata xuya em bîsta tu de hata ew kirin tespîtkirin kî yani gelek mijarên wekî yani
زمانی کوردی سر هفتن چه سر هفتن دوام بکن بکن به زمان ای خواندنه زمانی که دیتر گشتی دیسا بیجنون یعنی اب انجامی خبرتی کره و برای خسر اب 14 سال دایم شونده چیز یعنی چه حالی سازیان داده به چه حالی خواندن زارو کاده به و اوجی که وره قبول کردن وش چیکی روا وره قبول کردن یعنی خواتی کره و برای خسر کری 14 سالان این انجامی وره قبول کردن وره پرمی کردن هناك مجاري بيرنجي هبون اتفاقي برد نبون فرد هات نوكرن تي سراس كرنا تدا هات تشكرن ولبالي نظرك بهات اشتي اساسي هات رالنتن يب اما دم بيشتا اوجي باتفاقي باجي راكن بالكم منه يعني سرو كمار سينما سر امزاكري دناف پشتی اف شرچه بو سه آرگومنت هن دناف سیاست کرده ناف باکت کرده یک دبیجن امریکا خیانت جو کرده کرد دو دبیجن پروژه حسده و بتابد لقال عشيرات عرب فشلاني وهندك يجي دبيجن اف كوتايا بروجيا كونفدراليزم ديمقراطيكا هونشا لسر و سي ارغومنت هذا نا حد جنا راسته وصا نيز كوني اي رش سبي بين او بين راسه نعم بالمطلق ابا ينجي ابا براسته بسكري كان تشتكي يسمين زمان هنا تشتكي امبيجن هاتنا غويرتن هنا لبلن لك وس امبيجن يعني افرش بو ابو بو سي بي اس بي ورش بو وصا ابن ناوي نا راسته مثلا بريجان ام نوبل امريكا انك خانت كريه البته يعني امريكا نكو سوزك دايما سوزي خبيقناني عبر ابمات سوري شي قصة النبي يعني امريكا جبونا شاري 11 هاتو جبو شاري 11 قصة دير كارتر نجبوك امبيجن همبر تركال همبر دولة سوريا كوم بجمار الشرب كديجان شي قصة نبو لبالي اوي يعني بس امريكا زور ضعيف بو لواز بو قال ما او تشيكر يعني جم قال ما وصل قيبة امل اما على تشيكر قال لي ما شكيناند يعني هي نكرت شيء بس شيء قالك نوصله يعني نبي رأيي با وبشرة وهالوسي قد ضوي أمريكا ضاي خويا كرن يعني روجن ضوي ده كو ده هيشتن يعني أبي جبوا شرط ولا سكنان ده كابك شبيش تمن خي كردي أو قال دس بيكي مكرا يوم أم فريق من زمان بركي ده بارستر يعني هم كنا بيجن يعني هالوسي أمريكا لواز بو لا بشرة بركي برتك شيء بون خبطي كي جورهات شيء كرن دبلوماسي ده صار عرضه أو شاقيش تمن خي كردي شركة شرهات شيء كرن يعني برقدان شيء بو أبا يشكو أمريكا يعني رأي إشتى أمريكي قرتين شيء بأمريكا جوسا نوير نفهم بقرا أي بس برينجي هاتن شيء كرا دي ساجبونا أوجي بعرب أجي يعني من بيجن أوش بس عربي خاين عربي شيء يجي باش الحد يشاش نو عربي كنا مرجع هنا عربي كو إيه أميزن تشكل نط قصدي دركاتن جي هن عربي خانات كرين جي هن أما هم جشتين لكن هم ويد وش نط قال عرب ده هنا قصدي يعني ميزيكي نجي شيء دخو عربا مربطي من شيء ده زعبي أو نجي نط قصدي ده عرب هنا لبالي أول راسته يجي قال لك يصدر جكتري وأمبيجن أو بروجي لواز هو يعني أو يبرنجي شيء يعني أول كبرنجي جي يعني هات الشيء كرا يعني كماسي جدي هات جاكم تيجي كنا بيش ده أم كماسي خابي جنن كماسي خابيجن كم هو صابون بربيجن بيجي بيجن بس نفتي ده بيجي بيجن يعني نكو بيجن يعني بروجي هات نكرن شاشين بران شاشين نه بیکاری نوی شیوازی کاتی کردن دست هر شاشتی و شاشی زعفان اگر شاشی نبانا اب انجام در نکتورته شاشی نه شاشی چیه بون در جام یوا شاشیان دیجی روشی کی لواز گرینگی درکت کنه هکس رخنه دکی رخنه دیجی دانه بیست ولی رخنه کرد دیگر راست ولی رخنه کرد یعنی امکان شاشی خوابیم کدام شاشی کریه تجربه کام زنم چوا سراس ده خوراک نکرده ده پر روزنامه‌وان یان پر کسین کریتیک دبیجن کو حسده تایبەت سەرکردایەتی حەسەدێ پیچێک ئەو کرد بە ئینگلیزی دەبێژن میسکالکولیشن یعنی حیساباتی غەڵەت چێکردن تو دەبێژی ئەمریکا بەمە گوتە بوو کو ئەم تەنێژ بۆ شاری داعش لەبەرین لێ هێڤیە حەسەدە و هێڤیە کوردان لەسەر ئەمریکا پڕ زێدە بوو ji ber çi yanî berî tombara got yanî dima ku tombara kat gotam carek dî Sûriyagî dixwazîn li merkezet nema hêzên dewlet lazim dewlet hemî tundûtî jî dibin destê dewlet bî û berîş berpirsekê Emerîkî berpirsên Emerîkî wisa gotibû ku niha îdareya Trump hate guhortin îdareya 2016 îdareyek ji bo sekûritî bû emniyet bû lê îdareyê nehas ji bo prosperitiyê ji bo wê ku
اف gelê em rojhilata navîn carek dî bi hevrakar bikin lê la merkeziyet û hebûna hêzên dervê dewlet tunê ji ber çi hesede berî ev baş fêm nekir ku bikare zêdetir evên ku niha yanî li mehê Borî de pir gav avîştin ev gav mehê elbette ne veke yani elbette şaşî yani galetiye yani bêje kemasî bir hene ku eger kemasî nabine galetî nebin belkî encamekî bir rengî dernekete ortê yani meselê hesabê siyasetê de ji bo Amerîka siyaseta Amerîka siyaseta Rojava û giştî hene xerbê dewletê Ewropa giştî ji bo fikir tu da hesabekî ew hebû tu da nirxandinê vê şaş hebû ku ji ber wê encamekî girîngînekî şaş derkete ortê em vê gerek bibin lê belê em nadibêjin ne wexta wê na li pêşê me ew e yanî piskirêk hene gerek em derbas bikin gelê hebûna gelek pirs xeterê bê em gerek hebûna gelê xwe biparêzîn tiştê ku pêwîst em bo gelê xwe biparêzîn çi em gerek wê bikin ha em gerek na hemî gelê me gerek tevahî terkîzê xwe bide ser bê ne wexta wê ye ku yanî em ew bikin yanî em dev jê bikarin yanî tedbîrê xwe em gerek tedbîr bistînin em gerek yekîtiya xwe çê bikin em gerek xeterê ku ser me vê xeterê em derbas bikin em tekuşînekî xurt mezin bidin meşandin helbette wê demorê em ê servacî bisekin kemasî me çûbûn çima baştan derketine ortê em ê ser wê çêlî berkarê bisekin xeletî hatine kirin gerek were serrast kirin lê belê ne wexta em ser wê bise wexta ku em çawa pêşî xwe bibînin çawa me gelê xwe biparêzin êm xwe wisa ye na gelek kes rexne dikir rexnê wan cî dane gelek kes dixwazin ew bikin yanî şita bînin ziman hetê wan hêkan bînî ziman lê belê bû me niha em çawa ew e hedefa me esasî xeterek çêbû hebûna gelê me kete xeterê em ê çawa kanû bê derbas bikin em ji bo vê tekuşîna xwe dewam bikin û demê pêş de jî helbette em ê ser ev xeletî çûbûn em ê pişênekî berfireh ser bisekin wekî te got Kurd wekî milet û wekî serkirdayetî li Başûrê Kurdistanê heta li Rojhilatê Kurdistanê li diaspora û li Bakur û li Rojava bi hev rabû û kar kir ji bo wê Kurd biparêzin ji ber wî Kurd nêzî genocide bû li Rojavayê Kurdistanê û hindek ew yani em li Amargî hindek setsayîna dibêjin Birêz Ebla Öcalan rolek pir mezin lîst di nav wê hevdîtina yanî li hevkirina bîstûnê mehê rola Ebdullah Öcalan û rola serkirdayetiya Kurdên dî çawa bû li wê li hevkirinê yani vê demê de ew bû rolekî tevahî Kurdan hebû heça Parçeyê Kurdistanê diaspora gel civak jî helbestekî xwe herde gavê ku xeter çêdibê Kurd radin sepa xwesedê Kurdan girêdî vê demê jî şekî herî xurt xeter mezin bû mezin rabû sepa na ez karim bêjim yanî berê me çend jara dayê xuya kirine yani vê veberê Kurdan li heça Parçeyê Kurdistanê helbestê ku yanî baş Kurd hebû ji bo Emiralî îmkan ew bin rolê xwe Kurd hebû helbette yanî berî ew ê jî yanî berî ku va şer derkevê jî di caran ji Emiralî ji bo Qesedê ew hebûn yanî mektûb hatin di hate gotin ku yanî gerek çareserî hebe gerek îtîfaq hebe dîsa vê dawê de jî mesela agir de dîsa yani ji bo ku tifaq çêbe îtîfaq pêş keve ki Emiralî bi şeklî xurt yanî girêdiya wê hebû ji bo ku ba îtîkatê adilbest werin çêk rola civaka navdewletî pir mezin bû û em dît ku Birêz Serokê Fransa Serok Macron li gel te dima ku hevdû li Emes kirin yanî wekî ne tenê dû siyasetmedar bû wekî dû kes ku bi rastî nêzîkbûnek pir mezin heye yanî rola Amerîka bi taybet û bi taybet Fransa û civaka navdewletî li hevkirina bîstûnehê Canwerî çawa bû bi rastî Serok Macron yanî berî ku îtîfaqa bîstûnehê me hê çêkin yanî me gelek cara çend cara terefîna axiftin me ser bend îtîfaqê axîftibû nêrînê me girtin nêrînê wî hebûn yanî wisa yani ew de bû navî karî de bû yanî me bes me ev nedîbû carekî ev dibî yani wekî em terefînê me zor axîtiye û ji bo îtîfaqa bîstûnehê me heye ew jî rolekî we hebû çend cara şerê re axît mir re axît lûk em bigin ewekî encamê ser bunî dê wê yanî ser em bêjin destê wê îtîfaqê jî sekîm lê belê Fransa hebû yani Fransa her wîsî xwe xurt li gel Rojava ger Qesedê gel Kurdan giştî her hebû ez vetim encamê wê bû yani li salê nî yekî ji li gel Herêma Kurdistanê Iraqê her hebû yani ew Fransa her ew xwe bi rengî heye ê Amerîkî yanî heda lê wê jî hebûn destpêkê wekî me gotiye helbest zor lawaz bû ew wîst ku em êrîş çêbin lê pêra gavê ku xeter mezin bû ku dîtin yanî ew e yani wisa hebûna gelê Kurd jî kevê hetirsî û wisa ew jî çêbû helbestê gelê Kurd çêbû raya giştî Amerîkada guhtin gerek mezin çêbû
سناتوري أمريكي كونغرسماني وأنا الزور أو تاني موسى هلوستن بشرة هلوستن أمريكا جات جوهرتن وحتى أصلا يعني سرق ترامب شكته الدوري ويبقوا بشر ورسالات كرد لپشتی 2014 که داعش ل هرش کرسر شنگال پشتی کوبانی بون هزک حرمازن لشرع داعش ده بونها هزه پشمرگه هرمایه و بشکل لقال سپای عراقی ده برای يعني دناف دستور عراقی ده پشمرگه و بجدار لشرع داعش ده بونها حسده کو تفلی سپای سوریا ده به و مترسیا داعش هرمایه و مترسیا پرمزنیشه هون باشتر دزانن نها او حسده و چاو بجدار ده به لشرع داعش ده چونکه از وساده فکرم کاملگان ناف دولتی حتی نه نزده باوری به سپاه سوریا دکن زده باوری خو به هزن سوریا دموکراتیکه و بتابت به هزن دژتیرور هه او چاو دینامیک چاو يعني راست ها هين هالي براتيكا هاتشقا سوري تبلي بيه تبلي ورسول نمنا تبي بيه وكي دولة لهين هالي براتيكا قبنات نابتن خواتي بسر عدي يعني نهو انت انا قصديها حتى ما بيقال يعني إذا كواليسوني تالا كيادي كي كاردي كي حبصة باريزيمي أو هي بس اللي تبين كي نعم سرد ساكن شو مكان بن يعني هيزن قصدي كي تبلي أرتيش السورية بن شو بن بشكي با أوي بشكي شري دجي تروري أو يعني بسكري كانوا بيوالدا إنهم سر بتشوفوا سكري قولن شارع سر كبن وبيوستا هو يعني بيوستا أرتيش السورية خبرتي أزمني إيه قصدي يعني سود وقري سود يعني ور بقريش بوكو كانوا به يعني بدي شري بيجي 11 كانوا به دوام بكي أبا مجرد كنا هنا مسر سكن نها ام لناف لهفكرين چه و بتالوان ان حسده لازم سب چبن و یکیش لکوبانه چبه لم دزانین دناف برا يعني بروجا كردي حسده و كونفدراليزم ديمقراطيك لقال حتى شو سوريا سوريا نها رجما سوريا نها دو دنيا جدانا يعني يكك لفرع چب يكك لفرع هرس او چوا يعني نقاش كريه كو اف چونکە براستی وەکی دەبێژن شەیتان تفاصيل هذه رأيت طيبة ئەم چاوا دەکارین ئەف دوو سیستەم ئەف دوو نۆرینên جودا ئەف دوو ئایدۆلۆژیە جودا بە هەورە بکارن إن راستي وهاب هر بسكري كابنا يعني أنا بالبسكري كورة شارع سيركل لبالي هذا هالي الأشكال أنا أول كي بكرة كم شارع سيركل ببين يعني أودا إذا قصدي شون يعني كانوا بين روري خبريزن ده سوري işte parasına Suriye'de ولده بشيك ارتش سوري أمينة كتنا وانا تفاصيل أنا هذا يجتمع على الذكر إذا قصدنا بمين يعني جي خدا بمين ديري كي قانشتو حسكي كوباني بمين كاري خب دمشانت وأف تفاصيل تقولتي زمان جرد في أسر ورا سكنة ده يبقى كم جرد شارع سري كي راس تبتكري كي لبلي مجبورين شارع سرو پرزگرێک پرمەزن هەیە لە جبەروەی ئەف ڕژیمان و یا سووریا چێبوویە لەگۆڕ عقل و سیستەم و بەرژەوەندیان ئەحمەد شار و هاتە شێدا چێبوویە نهام دبینین کورد و بەڵکی ژداهاتوژە مستەقبەلدا و عەلەوی و دروزیش ببن بەشێک ژوێ سیستەمێدا هون چاوا نیقاش کریە و پاور شێرینگ یعنی کورد چاوا نونەراتیەوان دەبێت دنا سوڵتە دەوڵەتە سووریدا نتني أوين كو جاجري وزيري دا النار بسكري كيك يعني هو مسألة جيري وزير وفلان وبدا بو مسألة انتجراسيون قصد انتجراسيون بيشتي بصا بيستا محافظ جبونا كو سازين ايه لبالي خسر انتجراسيون شبي رو بيستا لبالي بكو كرد بيجشتي رجال بيكاتي دين شوان ببن بشكي جي سوري دسالة سوريا حكومة سوريا يعني أبوهن نقاش بيتشني والنبي هن بيدا قالوا براتيك ناتنا بيت بسكري كيك غيرك وري چاره سرتم اما هم گرک به پراتیک جنها وری حل کردن بدون پیشی مدا گرک سر سکناندن برکو حالی گشتی دا کس نل دیجیه لبالی پراتیکیم گرک گاورنا بیتم و چون ودن پیش تاجی گرک دستور ولی شکل أنا يعني لجنة نسندنا دستورية هي كوميتة گرک کرد تبلیغ بی سربه یا وکی بریاره که يعني كل تبلیغ كرد حسن ها تبلي نبونا هين دست بينكري أخواته دست بينكري بري أبو بعران دستوري هبا مجرد بيجن يعني أو تدا ما في كردان تدا نينا يعني بالي بداري هاتي جرتن يعني جرك أو بوي دستوري مثلا أو قانون سيزدا أكو يا سوري دركتي أو يجا بيج مرسوم سيزدا أكو دركتي جرب ببشيك الدستور أصلك دستوري جرك إيش بو أبو خبطي كي دم دريجة هم بيجا
پرسێک دی ez dixwazim bêjim te çend car nîqaşa merceiyeta Kurdî kiriye. rast Dixwazî merceiyeta Kurdî çêbî wisa dê dikirim te dixwazî yani merceiyet ji bo Rojavaya Kurdistanê. bele bû em behsa Rojava dikin. û bes berî konferansek çêbû yani li gel enek kese û hêzên dî hêzên dervê tevleme û çawa difikirî yani ev merceiyet lazimiye Kurd ne wekî merceiyet e lê baştir li hevkirineka wê di nav bera Kurdan. Na ku Fransa ku 26 Nîsanê çêbûyî ew ji bo ew bû ji bo ku nav xwe da heyeteke Kurdî hevbeş çêkir ji bo ku dewleta Sûrî re diyalogê bikin. Mufadata bikin, muzakere bimeşînin. Ew ji bo wê. Nav gihîştiya hedefenek pêk hatiye yani hîn ittifaq çêbûne kar hatine kirine. Dîsa ji wê we demê pêşî me de Kurd wê heyeta Kurdî hevbeş şerê Şamê meselî Kurd ê hedira nîqaş bikin. Ev hedefekî bêlî ye. Na tiştê ku nav Kurdan gerek nekene ev e. Ev jî bihîne. Bes tiştê bi nav Kurda gerek rêveberê xwe hevbeş hebe. Kurd gerek yek be. Rêveberê xwe hevbeş hebe. Eger kamî ji bo Kurdan maperê girtin gerek yanî kesê siyasî Kurd yek be. Ava nîle. Dîsa ji ber her kes xwedan nêrê xwe siyasî bê nêrê xwe siyasî bû parêzîne. Lêbere di derhatê berjewendiyê Kurd giştî da gerek rêveberek wê temsîl bike. Ava jî yani her kes yani bêjin çi PYD dibe çi em bêjin HNKS dibe çi partî dîtir dibe çi şexsiyetê etibor dibe gerek wisa werin gel hevdê cismekî Kurdî siyasî çi. Ne şert ele mercey bê wisa bu were tamkirin pusatê gotin. Lêbere gerek ew be yani gerek yani rêveberekî Kurd siyasî hebe ku Kurdan gî temsîl bike Kurd jî gî we qebûl dikin û ser navê Kurdan kanibê yani biryara bigire. Ne tenê yani muzakere bike mufadata bike. Kanibê biryara ji bo Kurdan jî bigire ji bo yani civaka Kurd jî bigire ji bona îdarekî ku îdarê me Kurda bû. Ku ştê wisa niha pêwîst e ez bar kim yek ji pêwîstî herî mezin ha ev e em ê rojê kişî me de serê mijarê Birez General Abdî dizanim katê te kem e lê pirsê dawî ez bikim baş. Ev carê tu carê yekem wekî siyasetmedan Rojava û Sûrî tê Ewropa û wisa difikirim tu planê te hebin carek dî vegerî û biçî Emerîka an jî ne? والله يعني ew diva ku Fransê de gelek kesan me xwest bikim werin wê de kîme jî me guncaw dîtin. Demê pêştî mumkîn e hedîş mumkîn. Werê çêkirin. Zor spas serkevtî ji te re. Baş. Gelek spas. Sat.